Iyo si rero butumwa twiyumvira kuko hiyo dunia sasa ambayo tunafikiria kwamba tutakuja kuishi, ukuntu tuzobaho neza, namna ambavyo tutaishi vizuri, ukuntu tuzokora ama business yacu, namna ambavyo tutatengeneza business zetu. Iyo si turiko twiyumvira ukuntu twoyibako neza. Hiyo dunia ambayo tunatafakari jinsi tutaishi vizuri. Hariho abandi ariko bako biyumvira ukuntu bayifuta. Kuna wengine wanatafakari jinsi ya kuifutilia mbali, jinsi ya kufutilia mbali maisha yote. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Rero kwa hiyo ndagomba kubibutsa ikintu kimwe. Nilikuwa nataka niwakumbushe kitu kimoja. Tweho sisi kama sisi dufise igitandara kimwe arico Kristo Yesu. Tuna mwamba mmoja ambao ni Yesu Kristo. Ndilo tunalojificha kwenye ukari wake wa Mungu. Izi bunkere, haya mahandaki zishobora kubarinda mabombe, yanaweza kuwalinda mabomu, ndio, ariko ntizishobora kubarinda uburake bw'Imana, lakini hawezi kuwalinda ukali wa Mungu. Ibitandara bariko baravuga nga, haya mahandaka ambao wanataja hapa, bishobora kuzobarinda mabombe ntumba za atomike, I don't know, vinaweza kuwalinda mabomu nuclear, ariko ntibishobora kubarinda uburake bw'Imana, lakini haviwezi kuwalinda ukali wa Mungu. Birababaje kubona abantu batinya bombe atomike. Inaumiza sana kuona watu wanaogopa bomu atomike gusumba uko batinya Imana kuliko jinsi wanavyoogopa Mungu. Hallelujah. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen.